February ni som nile panga hania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau khovel ramro puiber US President Thar Donald Trump foreign policy wang tele Germana Indopui panhina nulama far right party anti AFD10 vote an mu number trum hatheng chawa haibaka hian conservative party ten ne na hanchang tapoka haiwang hian geopolitics na satakin hain lumlet mek ani French President le US President ten White House sa hinbiak na hanaita Emmanuel Macron halo don sondan chu intimol phona za thak takanitin Europe ramte anlungoi lo le ani Middle East bawro ka so sang zela Israel chuan ral thuam ne na baipuan thak na dodal tu European Union politician te anram chungalu an phalawani ti an puangta President Donald Trump chuan European Union ten Ukraine sipaithon lu tura rom manna asiam hian Indopui pathumna min haitir mekani hatibok engponi se kan video like le comment te milopek sakle thau turin kan ngen chau ani ole rom han lo kangin French President Emmanuel Macron chu White House sa hapen luta US President Donald Trump nen hunrai tak chung hinbiak nan naya Europe ramtele US in kung kaina chungchang han soibaka Ukraine Indo na titop tura malak na chungchang po soilan hanibok ane Washington French President Emmanuel Macron vazin hi India Prime Minister Donald Trump alodon sondan po aphak lo na sahlea meeting hantu saidun ai main khovel ramro pui tak hroi tu Emmanuel Macron hi President Donald Trump hian lo muakin chibaya buk lo chu thilza thak takane hantia haibaka hian meeting an tran main Oval Office asira thutlenga hathut tir chu ansoi sel na sahlebok ane French President Emmanuel Macron hi White House Chief of Protocol Monica Crowley chuan alo muaka tichon President panni te inbiak na hanaita President Donald Trump chuan Ukraine President chu nasataka soiselin Russia in Ukraine hian Indona bultan na hian mo phurna hanai lian jokane hatia Europe ram shwaitu tanen hian anthu hain mutak tak thailawa British Prime Minister Keir Starmer chuan President Trump alolan nuwa hian Ukraine chungchang le akai noi shrimshima khovel pum huapa inbiak dan kalphung chu nasatakin haron thak danglamani hati Keir Starmer hian Russia shrek na thar pek ani donani ti apong zara Russian President Vladimir Putin hi inbiak na mai nilovin in phaniam taka haum thaina tur mun athen thaina turin economic pressure hi nasajokin kanpe katul donani hatibok UK media Daily Mail chuan an leader hamale ma thunai na sang takin pe Putin lakatranga hlatakom tur hian malakna tam tak alo nei toa mase President Trump alolan nuwa hian tun thatir lampang khan minutes som ka chungjat mai Russia hroi tu tanen phone call manga hin biak na hanai nuwa thil kalpuidan chu US hian nasatakin hathak tane antibok President Donald Trump le French President Emmanuel Macron te hin biak na chungchang kan soi mai hian kan threta tana thilpoi mo tak chu US President Donald Trump malak dan hi adigle diklo chu kan soi thai haulowa heti role hian athil tumber pakhat chu tun Trump bak hi US President ani thai to don lawa tichona mangain alo soi tongin kumli chung hian deep state te thriadar vek atum don ani ti alo soi to ani heng deep state ti a soi jinga hian Europe trangrol pol jongjong te NATO member jongjong te hantel vek boka haibaka hian he trangrol polalu in base sei abik takin Ukraine po hantelangai ani bok ani tichon chu deep state ti a han soi ta chuan hanthil tumper chu khovel hi sumle pai manga obbe ania number 2 chuan military lamatang point khovel obbe hi antum bok ane tichon tun truma Ukraine indonati top tuma amalak na hi affair lauti tam tak kanomai thaya Massachusetts chu hachan bulpui ber chu deep state ho triadar tuma amalak na hanitel bok ane tichon chu tianga khovel hi economy le military manga obbe vek tumtu deep state ho triadar tur chuan chung trangrol pol sang ten an thurol pui thailo mai ni lovin an mel malian perle an kong dal tu nia han khriat Russian and hian in kung kaina thajok siam hi President Donald Trump tan chuan thilpai mo tak ani bok ane Donald Trump foreign policy hi tam tak chuan kan kha thiam lawanga
political analyst trend khat ten han soidan chuan China hi US tan chuan noksak tak ania deep state housing teloma sela Indo-Pacific region le Taiwan chungchanga te China lakatangin US hian pressure doctrine buaina le harsat na hanai fautrina mase chung thil ti topna tur anuk neighbor chu China thian thaber Russia nena inkung kaina thazok asiam hi hanibok ane tichona campaign na halo tiam to thin khovela hian remna le muan na kan thlen tir le donani tia halo tiam to thin chu tilho ting turin ral thuam thazok siam chuak tura in tlan siak na nasatak mai kol tur nuwa US sin anhim hnai ngai mi lo ni ma se Russia nen hian inkung kaina thazok an siamani lo chuan khovela chiana lian thamjok thleng tur hi handang thailawang antibok tichona ma jongjong US thian thale atho pui lo ni thin nuclear ral thuam nei ram Europe ram sang te kai khoi tu ber chu UK le France sanita tichona ni hian President Donald Trump thil tum hi an hu chianga kumtam tak chung man lo lak to na le an thil tum tilho cham thai tu kongom chun chu President Donald Trump hian hazo ta ka wangin Europe khomol pui ram sang ten hei hi handu talawa Europe nuclear power ram IO2 represent UK le France tanen hian President Trump tein kara hian thuk le chungril takatangin borok thalo takin mungin dodal na haron tilang ta ne tin political expert te chuan han soibok ane tichon French President Emmanuel Macron White House sa havaleng lut hi President Donald Trump chuan Ukraine Indo na titop tura inram na hi kan siamani chuan Europe ram sang tepon hei hi hanpom turani ti alo thrila DW chuan han meeting borok po hi athate chiam lawa Ukraine Indo na titop tura malak na le rem na het tak siam tura malak chunjom zel dan tur chungchanga inrem na han nei thailawani tin han report ane tichon French President Emmanuel Macron chuan Ukraine Indo na titop tur hian eng inrem na po in siam donani chuan Ukraine rambung thren hi Russia kuta hi peturani lo tin avau khanta ane tichon in biak na hanai zo hian press conference an nai zui ngala President Donald Trump chuan Russia nena hin biak na kan nei to tranga kathil mu chiang tak chu Russia hian Indo na hi ti to pandu tak zatane chu wang chuan chu thilian tham takania inrem na deal siam aduni ti hi chiang takin ka hriani hatia French President Emmanuel Macron nan hian thil tam tak poimo tak mai kan soiduna min pompui po karingani hatia Ukraine ram hi hunrai tak chunga ven himna haum thainan Europe hian mun poimo tak achan hangayani tin President Donald Trump hian hasoilang bok DW Juan French President Emmanuel Macron hi press conference sa hian atrong hafim khur hlaya ama khachuan Europe ram khrai tu ta hian Russia chu firfiakang mai ten hansoya Ukraine runani tin hansoi thin boka mase tuntuma press conference an naina hian Ukraine nek tu aggressor ani tin hasoi langa hetrong kam haman hian afim khur zwalani ti atilangani anti tichon ramna thuthlung siamna tur chungchanga President Emmanuel Macron chuan he in ramna hian Ukraine chu tloma Russia kutain peangin halang turani lawa Ukraine ram ven himzoi jalna tur security guarantee homlovin inka haina thuthlung hi siamani turani lo churam na le mona chuan Ukraine sovereignty Ukraine ramchunga Ukraine thunai na chu za takin pomsak ani turania remna kongjonga in biakna hian mipoimo dangtanan Ukraine hian in biakna hanai vepo phalsakatrula kan phutani hatia heibaka hian remna lampang hoizonga in biakna hi thilpoimo le traber hani takzata chuti rol chuan thilthandan dik tak jirchianate engkim fin fiatura malakna nei hi inrem na thuthlung siam main hatul takzata rang taka inrem na thuthlung siam wat hi kan dua mase Ukraine le Europe ramte tlom takada chunga inrem na siamero chu kan dulo ati heti role hian press conference apo hian President Donald Trump nen hian in nialna hanai zuita Europe ramten Ukraine tranpuina hanpeka hian mulet le hanayani ti Donald Trump chuna soya press meet nena in thiam thaina tur chuan European Ukraine nena poisa hi lonin hanpuk tira han poisa chu an mule de mekani hatia mase soilak lolai hian Emmanuel Macron chuan Donald Trump kut ron khoi tumin haron ding chuaka Donald Trump thu soilak lolai hian French President Emmanuel Macron hi haron inrolta nilo ani na diktaka chuan thu diktak soila kan pe ni hatia kan thorim na tam tak atangin za somruk kan peya
US ang mayania loan te guarantee te grant te ni hatibok he press conference borok hi hot tak mania President Donald Trump chuan changle tin mase chu tiang chu irin danani chuan okay kati thaya mase hanina diktaka chuan an poisa chu han mulet lia kaini ro chuan kan mulo mase tuna chuan kan titani hati media ten hindona ti top tura hin biak na kalpui mek zinga hian Ukrainian Russian nena hanram bung tren khatte hlan a teldon emtia han zona chu President Donald Trump chuan chiang taka changlawin thil kan la mudon chawa hin biak na hi nei tran hani chawani hati inram na thuthlunga hian enga injek don ti chu engma chip chiar takin puan jarna hala omlawa masa inram na thuthlung siam hi an nei to viau ni in halanga President Donald Trump nena inkom nan nei nuwa French President Emmanuel Macron chu Fox News in interview an naya remna kongjonga hin biak na chungchang han zona French President Macron chuan karle lama hian remna thuthlung chu siam thei ani mai thei ani hatia mase chu remna thuthlung chu zia ani main President Donald Trump hian Ukraine President Zelensky hi akom apoimo katileni hati hetianga French President le Donald Trump ten in biak na hanai velmek lai hian Russian President Vladimir Putin chuan nizan khan o haron nei velea in biak na kalmek ka Europe anin rol chu adu lawani ti hasoilanga Vladimir Putin hi agents French press in interview hanlo nei ve boka Europe ramte he in biak na hian hanin rolani chuan in biak na tel tur hian ram dang te pon dik na hanaya pat poimo tak chel turin han tel thei bokani hatia hei hi Russia thurol pui ram dang te han tel ve theina tur kong hani dona wangin Europe in rol chu thilfu lo hani mai theini tin The Guardian chuan han report bok hei baka hian President Trump chuan Europe ram ten tundin muna Ukraine ram chunga sipai sangtam tak thonlu hintumna hian Khovela Indopui rap thak tak Indopui pathumna kong minzo tirdona Indopui pathumna min hnai tirani ti inhriat chian angayani hati Ukraine Indona ti topa remna kongjunga in biak na hi khovel ngai ven hani meka in remna thlenglawa Europe ho du danin thila kalani chuan Indopui pathumna po thleng mai thai din huna adingani ti hi khovel media khrang te poin anjiak langa hetiangani meklai hian Daily Mail chuan Ukraine ram chunga sipai sangtam tak thonlu turin Europe ram ta chu hanin peitoa step khatte tein mansona Ukraine sipai thonlu hun tur chu kan nei ta hleni hanti Europe ram ta hian khovel media lian jongjong deu tho hi han controla heiwang hian media lama han chake mema French President Emmanuel Macron chuan in biak na kalme ka hian Europe te han telve hangayani tin President Donald Trump nena hian ngen na athen thu asoi chuaka mase malokin Russian President Vladimir Putin chuan Europe ram te hanin rol adu lawani ti alo soilang toa heti rol hian President Donald Trump chuan zona changin in zona ta chu habik takin ama Russian President Vladimir Putin nena hian kazo tanga harsat na hanai karing lawani hatia Europe ayo hantel ve haram tini chuan Russian concession napek masak ber hanidona President Putin hian Indona ti to padu takzatani ti ati lan na hanidona ni hati mase Europe ramta hian remna thuthlung siam hi andu lo shrimshim emmi ti mai tur hania French President Emmanuel Macron White House atlo nuwa hian UK chuan Ukraine ramchunga sipayan tirlu tur multinational force chu din turin akong hon anitani ti haron puangjui veta hei hi Kremlin atangin chanlet na haron omjui ngaljat maya Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Indona ti top tura in biak na hakal mek lai hian Europe ramten sipai Ukraine ramchunga hian antirlu tani chuan hein biak na hi atop ngalanga Europe ramtenen in machona direct akanin dona chu athleng ngei dona ni hati Europe ramsang sipai Intelcom multinational force si andina tura hian British sipai singkhat sanga vel antel turangai hania British Royal Air Force enge mazat chu tirlu hanidona Black Sea lama tanhun kho turin Royal Navy Force po tirlu hantumboka heibaka hian British leilam sipai ground force te po Ukraine tirlu hantumbok ani tichuan Europe ramsang in sipai le ral thuam te hanron thobok dona France chuan sipai thotlem berin maseral thuam han thonem ber don thungnin han soiboka tichuan kan soita kang khan hem malak na hi Kremlin chuan andu lo thu hanron soi ngala President Donald Trump chuan hei hi intini chuan Indopui pathum na in chok chuak donani hati
engponi se tunkar chung hian President Donald Trump le Russian President Vladimir Putin te hian mai chana in biakna nei turin rom manna ansiam meka masa he meeting hi an nei ngai donani ti confirm nei rot chu halom rilo ane khovel ram hroi tulian te an virvel mup pupa tunkar chung hian British Prime Minister Keir Starmer chuan US President Donald Trump muturin Washington hapan don boka Ukrainian President Volodymyr Zelensky point karlea hian President Donald Trump nen meeting nei turin Washington aron pandon bok ane President Thar Donald Trump thomana boka world leader hoten White House antlo zurzut mai ane Ukraine Indo ti top dan tur chungchanga ramsang rang diplomat tein kara borok sang tak au mek lai hian Israel ramchunga po borok thar hom chomek zela Indo na panhi te hi direct takin hinjam loma sela tundin huna chuan Washington in hakhai khom deuh veka wang hian Middle East lampo chu chuan angong vezel boka Israel chuan firfiak pol telaka beipuan thangna chi rang le ral thuam manga hanchet chuana boykota hrek na petu tele ral thuam pechok chunjam du lawa hrek na petu European Union politician telaka Israel chuan dan khau tak alek donani ti apuanga chutiang mi European politician te chuan Israel lailung hi hanron ra kanram ti tolawani hanti The Times of Israel chuan sarkar ordar bojuinam hasabar chu Interior Minister Moshe Arbel chuan European Parliament member Rima Hassan chu nimin thotania khan Israel ramchunga alu chu rem tilawin halodanga achan chu European Parliament member Rima Hassan hi Israelin sipai thachak na manga baipuya thak na chu boykota hrek na petur le dodal tura Europe ramte fui opportunity in Israel Interior Minister hian a report bok Heibaka hian European Union's mission to Palestinians Lin Boylan kai khruai team member pangaum na chu Israel chuan anram chungalu rem tilawin hanlo dang boka Lin Boylan hian ahma khan Israelin malakna nei rang chu soiselin Israel hi ramsual takan ni tin European Parliament a halo soilang toa heiwang hian Israel chuan Israel dodal tu ni tin hanram leilungra hanram titalo ane Heibaka hian European Commission member tho Hassan chu Brussels khopui tangaron kalin Israel kaltlanga Palestinian Authority official tanena inbiakna nei turin haron kala maselo danni in Brussels lampanga thon kirle hanibok ane European Union chuan unstaff te hetianga Israelin anram leilungra rem tilawa anlo dang kirvek ringot mai hi achan le wang mumal tak engma min hriat tirlawa kanlungoi lawani hantia Masa Israel chuan toite changin European Union politician Israel dodal tu chu Israel leilunga hian anron lu kanram ti tolawani hanti tichon mi dilisa hian thiltheng lian tak mai pakhat awmeka inram na thuthlunga face through kalpui turin hinbiak na zo fel thaile inram thai ani tak lowangin President Donald Trump chuan face 1 kalpui hun chung tur hi potsai turin rotna halo than toa Mase Hamas chuan chu anpom don lo ti tilangchiang mm tu thil hanron tita The Times of Israel in report an pek dan chuan Hamas hotanen thasom panga chuang zat mai Israel chuan Indo na Hamas chon toa Mase heminua hian tuipui kamvela Hamas hota chuan thunun chin Gaza hian anlana yani ti lantirnan Hamas gunmen hote in mukhom na ceremony hanaya Heta hian Hamas firfiak polta chuan Israel mi hanhren mek te midang chuale ani main Palestine mi Israel tanina tang mek te chuazalan tur chu ron chuavek phot turin an phutani ti an puang boka nimin lama kanchan chin tharakan ron soitwang khan Israel chuan Palestine mitang te chuazalan zui hantum tori lawani ti an puang thung ani kha hetianga inram na thung lampanga deadlock athen le takawang hian Israel chuan Indo na chunjom le turin ral thuam le sipai te abot saile ta Israel sipai ta chuan air defense system test te voin hian han nei boka heibaka hian alam rang te tirik chin hani bok ane tichon Donald Trump chuan Hamas hotatan vokha na thu haron saile ta Gaza chu nasataka nuai chia tani to chungin Hamas hote ronin larin hetiang hian punkhom na anhoi hota Mase Hamas firfiak polta hian karot na hipom lawa Indo na hi chun zom han thangjo kani chuan remna kong zonga in biakna hengma aom to lawanga Hamas hota hi Gaza chunga chawni lawin khoirama po biruin tlanchema sela an tlan chet norma po zuin beizui hanizel donani hatia
ti chuan voin hian the Times of Israel chuan Arab ram ta chuan an ram chunga Hamas official om ta chu no chua han tum ta ni tin han reporta Al Arabiya Al Jadid chuan Arab ram then khat ten han ram chunga Hamas political wing lampanga han throi tu tele military lama han throi tu then khat han ram chunga homek ta chu not chuak turin malak na han ai tran mek ani tin han reporta he thil hi US President Donald Trump vaukhana wanga han thil ti ni tin han saibok President Trump chuan voin lama khan hei hi Arab state ten ama tanga han thil du to ania Gaza hian Hamas hotero relna tundin non le hi Arab ram tepon han du lawani ti hi chiang takin ka hretoa Gaza tundin lena tura po Hamas hote hinrolna pakhat ma haum don lawa Arab trangrol te thlopna hnuaya Gaza siam thatlena chu US kuta haum don ani hati Trump hian Arab member then khat te hamin toni in hriata The Times of Israel in report an pek dan chuan voin hian US top diplomat tele Saudi Arabia top diplomat ten in biak na hanai meka heta hian Saudi Arabia le US in defense lampanga thoho na lian jok siama in ramna tu thlung ziak turin in biak na hi nei meka ni tin han report bok ani